Ka Joint Action Committee jong Artli Kishnong ka nong so pho mau ba bat kiseng bhalang jong ka mau pram circle mentagasngi ka arpunyo terik unailar kalalet ban ujor ejahar ha lum dingji police station halo ka jingsha kno khtakti jong secretary shnong ka nong so pho ha ka snar khai drok batip kerteng kum ka pahari ka basa halowar paltan bazar haswa jong kini kinong elam jong kini ki Artli Kishnong rengkat kilong kmi bat kiseng bhalang jong ka mau pram circle ha ka khatnyo trik petaw banai klalet ban kem ya kapahari hadin balalap yu persa jongka ubadang khai drong ubalap laru ba ulayo na kapahari ka badai ka kyaw jong u hende gani ka briu kala ujor e jahar ban banyu secretary shnong jongka shnong mau ba da ka ba kala kenno ba ula sho ya ka halor kani ka JEC kala kentat ya kani ka jingkno ban menta ka sngi kala let ban ujor kala da ka e jahar ya kani ka briu jing poi jong im ta siang ne ka belum di GPS kalau mbak halor kacing sa akes yang sekretari senang jungi mbak hadip nakatian tinggi nak senang ni sem kaya gini ni wan kenang ni ban kulit oket nak adau itu borok kacing sa kadai nak belajar kanyo tarik bu mentau penai di keladon ka jelik kendai nak kaliang ka Joint Action Committee jungi kalau don nggak ada senang mau pak ada pasang apa program lem bat iseng program circle KSU bat ke PCB hari kajing khanda jung ini illegal immigrant te nilap penman armut kena iba na muslim apa yang kali to ke ki yang nilai standby ndak kajing li to ke ki nilai kali ba yang mau ngantit drugs hadin bang yang pesiat ni tak drugs yang don way beriu beri yang ni dengan phone pin nombor phone yang don ni lah pak phone itu hadin lah phone pawan lang tu hajan gorkha pasla ground lang tu hadin mengira yo jiktim dar ngali mar hi ban lek kem itu lek kamera itu entai masen yo ngila bat dari opet ngiobat lagi kena senong ini lama kaseng tinggi ngiraan oiki sa community hall kanang bandem don gunung nak jengnya show edat nak jengnya rakti akdat ting ngilai community hall leng ba kaseng long kome bat do basong ngi ba do basong ba bagi ni seng PGP ba KSU de sekali toket tu Rajib kau badi Rajib Kanwar tingakli nay mayo ne kumno mede ne mayo ne haka jingkli jingi ulai tho wang ba ngamdei tam nga bade ne gidon sigui pat ki ba de do asimi katang yang kita ini nong khai kawe katang ga Aisyah katun ba ka khon ga katang lilu sunar hadin ka to bare hadin jing to kit jingi te ngilai ti no gini ki beliau sekaan ka harap kalai sekretari senong ini ba ukta akti ya kan dari katkum disebut nakaliang inong senong nakaliang isangkan tei nakaliang war khat ibe dan lang ka sngi kamdon kata kajing ja kani kala harap maka jingle jang ka kalong penting ya senong beliau senong ini kanang menginem lien suban khanra gini jat kam kibigile maki Nanti misalnya, nanti ya cakman, nang trace Ibrahim. Ningkong ni bayo badrok yo badrok yo persakurin. Yo bad yo drop ibarat ini kiseng bahalang di tempat senong. Dari senong ya donlan tindak kuat bagi layak bad itu ya lam yo hapo committee hall. Dikeli yo na manubay sim kerteng mau uken. Ya ka kiau kurim. Maka day maka bad kata kamen kansi. Bangi salikhat ya ka mayem Ngilit mangihi kiseng long kami sawut ni lele. Dalawan daya lam hang po committee hall man tak ti ya ka. Am kan masyo mano. Dai kiseng yung syo, dai ngin pa man. Tak ti ya ka. Ne hado ya ka kun ru di kam dai e. Dai daman ta pa dai beda ba ka IFI ya. Yo sekretari jo kasnong mo tak ti mo uken. Ni kiseng lang kami ngidan lang hangtun, reklam tak ti man manuro ya ka. Naman nalawan yalam ya kang nang tu po committee hall wan upulit nang tu na po committee hall ni on hi mangi kisang long committee ya ka sa station
Ya dan lain balik di menurut Lain mangi hasil hapo bid house. Lain mangi Makin benar kulit pagi, mereka pun pagi, pun pagi klasi, kipen aku bayar rapi air, mereka berendak air Muhammad. Ngidan lang manilay, ngidan, berendak dan air, bagi kulit. Ano ka ay? Ketua pahri Hadir jong ka wala dep arku waiterik Kuwan IFI ya, mentah. Mo kata bapi Hanyaw, dari kanjang. Mereka IFIR ni aku baik tadi. Ano ba siya masahe? Sa siya nasa nang pati gari nang sokok nang gari. apa makran Bakla din ang susunod yung sinong Iga lang siya hindi naman kalawan ano magaday ka hap jong ka containment area. Siya na to ka tsaka kisang magi. Hap containment area ti kam na don iyo baka iyo tagsuya lanti ba kanya sinong jong sinong dami kahap kahap ka ka jud jenjang ka kay bagay ya lanti kito kinong di drugs kinong one hit kinong one ay ang tubig kin kiya lanti ba ka to ka tsaka jong ikay. Takay long ya lanti ba kang to na po ka sinong dami ya lanti ba nang to tempat ti David hang to po containment area. Lahap containment area rin kita to lawar upat lawar pang macam. Iya, rumah Em kam ka sila rong iba larong guys Basic lang kami. Bila saya kayak ikaw ba bidan na ang bisa na Sudah kasi sukya kay baladag ni kisag lang kami gidan ang to siya. Ikam le ke kumno kala kabreda kata ka jay benre kan buat keno ba istakti. Lada mari kisag ba lang ang yang iso. Yang ini kisag lang kami. Ini kan takti yan no yan nuru. Kam so inu Iklam so yan no yan nuru. di ibamot bensyo idang kam kalaman iman Buat lagi kisag ba lang no iso ya kikna ro ngidang yale bangin petanda ya ki bangin no buat nam takti. ang ganda kaya FIR ka David ba? Siya Baka keno kani kay FIR ka ba? di kuno pat aja kanyo tarik nuan ay pat ado arboy tarik nuan ay FA katar ko bamla along ang tay klay so ayin mo ro liktik mano. So silok si into lay buay day. Kung kabang mo dia lang ni ani takam dandak kam dandak iya. Ni ano kita ba na talasingi adon lang ti padigay di tulisang ni kam dandak kam dani ero. Kaya baik kaya ero. Nakalian sa dito tang taktahi kabaka mo gani gabriel ni ba kay kabaka ni drugs kani. Mula bensin layo akem ya kan ya tentang Lain sen. sisen layo kem sisen beketu baka dang dap mentanang kan oi kadang ni na po yun. Sin ka, Ayo sakam sakam musin kalat na kalat. asam sa kem na siya Makasakay siya benay mo. po siya po iro las sa kem ya ara jakasan ro. Namawyaw mo Siya ka po sa asam kem. ro. Kani kami dilate bro kakitip. Apa kung tagay ko ba bidan na ang school? Ano ba kaday ka drops na siya. Bagi man kami ko nakasinong jangi bagi ko ba ay daka ay kay ero bangin penmi no nakasinong. Kata kadai kajing ko jangi kisang lang kami. Bangin ko ay tray lang mo bangin tray lang bagi kulit kami bagi unta kay bangin ko ay kajing kersan ba yang ka nasinong ba nasinong iko bangin penmi no ya. Ngin ko bangin sa naman ko yung ilang ko. Kat ni gisnong idan bro kasnong iya tray mo. Kakam harap yo to secretary jungi ko pati pihak kay. Takana ngi pa ba ha. Yung pihak kan harap sa tayo secretary kay. Kaya danot para sa snong ko mo. Balikan lay ay tangya u. Kamar ay bro ni ya bro ko kasnong kay. Balikan ay tangya to secretary mo. Kan ay individual lay yu tangya u. Ay ngi bro kay. Bro sa snong. Pero yung tapang adon ka usman, adon asal kalahe, kalahe. Saupusan po mo siya. Hapuasan po. Hapuasan po. Iya, pendiam mga ya friend kulit kulit mah pilih ngirungin ya Longin ya tray lang kay Kulit na lang. Kadang-kadang isang jog ngirungin pun kwan nangis nang bitaw ngin pe parma
man ya kita jemlong jengman mo ya kata jeno ka house nung ndai di ko hindi la jot kita ajas nem kalai nem to pakat kin sim ta kita kijing em to kita Hilangot lut. Ang yang tem ma man ka wai ka tri Ban man lut chot pegawai pegawai. jadi wa ka man peniu tham tam ki buam trong pasal ka ka ni bani ban pet ban Pe ni ini ni dia ni belan. balai hadu kat ni pat sa nang kriang su haba dang yo kem buk haji khai don ayu pa Kalau silat mah marsin. Datang tahap ya trailang begini ya, di departemen Dr. Station.